Ibintu bigiye guhindura isura, ibintu bigiye gukomera. Ngiye kubagezaho ijambo rivuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Uburusiya ndetse n'Ubushinwa, aho bagarutse ku bijyanye no kongerera manda MONUSCO, ariko bakagaruka ku kwirukana M23 muri Uvira, ndetse Amerika ikavuga ko M23 igomba kwirukanwa cyangwa kuva muri Uvira ikajya nibura ku birometero 75 uvuye muri Uvira. Uvira rero nk'uko bitangajwe, ndetse n'ibindi bice bizajya bisabwa ko bijyamo izindi ngabo zituma haba agahenge, hazajya hajyamo ingabo za MONUSCO. Ubwo bishatse kuvuga ko na Uvira ishobora guhita ijyamo ingabo za MONUSCO nyuma yaho M23 iraba imaze gutangaza ko yavuyemo byuzuye. Reka mbagezeho ibyatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse nanone zikomeza gushinja u Rwanda uruhare rukomeye mu bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abandi bavuze iki? Reka byose tubyumve muri izi speech z'ibihugu bigera kuri 4. Thank you. The United States is pleased to vote to renew this critical mission for another year, and we thank France for leading the negotiations. We are pleased to have this peacekeeping mission strategically placed to assist in President Trump's ongoing efforts to chart a path for peace in the region. Murakoze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimiye gutora zivugira kongera uyu murimo w'ingenzi w'ubutumwa bw'amahoro ku kindi gihe cy'umwaka umwe, kandi dushimira Ubufaransa ku kuyobora ibi biganiro. Turishimira ko ubutumwa bwo kubungabunga amahoro bushyizwe mu mwanya w'ingirakamaro kugira ngo bufashe mu mirimo ikomeye cyane Perezida Donald Trump akomeje gushaka no gushyiraho inzira iganisha ku mahoro muri aka karere. Ku bw'amahirwe make, ibiganiro byo kongera manda ya MONUSCO byongeye guhungabanywa n'imyitwarire y'u Rwanda n'iya M23 igamije gusenya inzira ishoboka y'amahoro. Mu biganiro twasuzumye impinduka zindi kuri manda kugira ngo byorohereze ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Doha, ariko ikibabaje nuko igitero cya M23 cyaganye Uvira gishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda, kandi cyari kinyuranyije n'inshingano M23 yiyemeje mu masezerano ya Doha, cyatumye izo mpinduka zidashoboka. Icyemezo cya M23 cyo kuva muri Uvira umujyi ntabwo gihagije. M23 igomba guhita ikura ingabo zayo byibura ku ntera y'ibirometero 75 uvuye muri Uvira, kandi igasubira mu kubahiriza inshingano zayo zose nk'uko zateganyijwe mu masezerano yibanze. Turamagana byimazeyo igitero cya M23 kigana muri Uvira no hafi yaho, kimwe n'inkunga u Rwanda rukomeje guha M23 mu kurenga ku nshingano zarwo ziteganywa n'amasezerano ya Washington. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kwiyemeza byimazeyo amasezerano ya Washington n'isezerano ryayo ry'amahoro n'iterambere mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kimwe no gushyigikira inzira ya Doha. Dutegereje ko impande zose zubahiriza byuzuye ayo masezerano yombi. Niba M23 n'u Rwanda bahisemo kubahiriza inshingano zabo, MONUSCO ifite ubushobozi binyuze muri iyi manda bwo gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'izo nzira zombi. Ubu butumwa bwiteguye gutanga inkunga ikomeye mu bijyanye n'ibikoresho n'imigendekere logistique ku mikorere yemejwe na M23 na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo gukurikirana no kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge. Iyi manda nshya kandi ishimangira imirimo ikomeje yo gusenya intwaro no gusubiza mu bihugu byabo abarwanyi ba FDLR, bigamije gutuma ikora neza uko bishoboka kose. Turasaba Leta ya Kongo gukora byinshi kurushaho mu gushyigikira izi ngamba, kandi igahita ihagarika burundu imikoranire iyo ari yo yose na FDLR. Tugomba gusobanura neza, nubwo MONUSCO ari umufasha w'ingenzi, inshingano zo kuzuza ibyo biyemeje ziri ku mpande ubwazo. Ni impande zubahirije inshingano zazo. Hari byinshi MONUSCO yakora, harimo no gushyigikira kongera gutambutsa no kugera ku mfashanyo z'ubutabazi abaturage bo mu bice byibasiwe bakeneye byihutirwa. MONUSCO ishobora kandi gukora nk'ingabo ziri hagati
zikumira ihohoterwa ry'agahenge hagati y'impande n'indi mirimo y'ingenzi dutegereje gusuzuma intambwe imaze guterwa mu ishyirwa mu bikorwa muri Werurwe no gusuzuma niba hari izindi nshingano MONUSCO yakongerwa icyo gihe. Murakoze. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. I wish first and foremost to pay tribute to the decisive action of Madam Bintou Keita at the helm of MONUSCO over the course of nearly 6 years. Murakoze nyakubahwa Perezida, mbere na mbere ndifuza gushimira no guha icyubahiro igikorwa cy'ingenzi kandi gifite ireme cyakozwe na Madame Bintou Keita wayoboye MONUSCO mu gihe cy'imyaka hafi 6 ishize. Ndashimira kandi abagize akanama k'umutekano bose ku ruhare rwabo ruhoraho kandi rukomeye bagize muri ibi biganiro nk'uko bisanzwe bigaragaza umubano wacu w'ubucuti. Twagerageje kwita no kuzirikana ku bijyanye n'imyanya ya buri munyamuryango w'akanama kugira ngo tugere ku mwanzuro ushingiye ku bwumvikane rusange. Akanama koko kisanze kagomba kuganira kuri uyu mushinga w'icyemezo mu bihe bidasanzwe. Kuwa gatanu ushize twarateranye mu gihe M23 yakomezaga ibitero byayo muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yo gufata Uvira ku nkunga y'ingabo z'u Rwanda. Ibi byabaye byagize ingaruka zitaziguye ku isura y'imigendekere y'ibiganiro. Nyakubahwa Perezida, umushinga w'icyemezo ugiye gushyirwa mu matora ugamije gushyira MONUSCO ku murongo w'imbere mu gutanga inkunga ku bikorwa bigamije amahoro ibya Afurika yunze ubumwe, ibikorwa by'ubuhuza biyobowe na Togo, ibikorwa by'imiryango yo mu karere n'abayihuza, ndetse by'umwihariko iby'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Qatar. Noneho ndifuza kuvuga ku bijyanye no kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge. Umushinga w'icyemezo ufata inzira ikurikiranye mu byiciro. MONUSCO yemerewe ubu gushyigikira ishyirwa mu bikorwa no kugenzura agahenge karambye, by'umwihariko ifasha uburyo bwumvikanweho n'impande zombi idoha kimwe n'ibigize urwego rw'akarere mu mezi ari imbere. Akanama kazongera kugira amahirwe yo gutangaza imyanya yako cyangwa uruhande kariho no kugena uko iyi mikoranire izakorwa hashingiwe ku byifuzo by'umunyamabanga mukuru no ku miterere yaho ibintu bizaba bigeze ku butaka. Ubu buryo bugaragaza ubushake bwo kugera ku bwumvikane binyuze mu bworoherane mu guhuza imyanya itandukanye yatanzwe mu biganiro mu mwuka w'inshingano n'uburyozwe. Byongeye kandi inyandiko yibutsa ko inzitizi zishyirwa mu bwisanzure bwo kugenda kwa MONUSCO no kwishyirwa mu bikorwa rya manda yayo zitakwihanganirwa na gato. Akanama kagomba guhora kiteguye gufata ingamba zikwiye niba izi nzitizi zikomeje. Nyakubahwa Perezida, itora ry'uyu munsi ni intambwe y'ingenzi kuri MONUSCO, ariko ishobora gutanga umusaruro gusa hashingiwe ku ntambwe zifatika zigerwaho ku butaka. Dushingiye ku bukana n'ubwihutirwe bw'ibihe turimo kandi dukurikije iki cyemezo, Ubufaransa burasaba impande zose kubahiriza ibyo ziyemeje kugira ngo amahoro arambye agerweho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari, hubahirizwa ubusugire bw'igihugu n'ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murakoze. President, the Security Council has just adopted Resolution 2808, renewing the mandate of MONUSCO for 1 year. China voted in favor and recognizes the efforts of the penholder in building consensus among all parties. Nyakubahwa Perezida, akanama k'umutekano karangije kwemeza icyemezo 2808. Ni icyemezo gishya cya manda ya MONUSCO ku kindi gice cy'umwaka umwe. Ubushinwa bwatoye bubyemera
kandi bushimira imbaraga z'igihugu cyayoboye itegurwa ry'iki cyemezo mu gushaka no kubaka ubwumvikane hagati y'impande zose. MONUSCO iyoborwa n'umuryango w'abibumbye kandi igashyira mu bikorwa manda yatanzwe n'akanama k'umutekano. Ubushinwa bushyigikira MONUSCO mu ruhare rwayo rwo guteza imbere inzira y'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, ariko kandi nta gihugu na kimwe gikwiye kubera inyungu zacyo bwite kugerageza kugoreka cyangwa guhindura MONUSCO igikoresho kigenderwaho n'imigambi ya politike yacyo. Akanama k'umutekano kagomba kurengera ubwigenge ndetse no kutagira aho babogamira n'ububasha bwa MONUSCO, kandi kagakurikiza amahame shingiro agenga ibikorwa byo kubungabunga amahoro. Ibyo nibyo byonyine byatuma MONUSCO igirirwa icyizere kandi igashyigikirwa n'ibihugu byose bigize umuryango w'abibumbye. Iki cyemezo gisaba umunyamabanga mukuru. The Security Council has just adopted Resolution 2808, renewing the mandate of MONUSCO for 1 year. China voted in favor and recognizes the efforts of the penholder in building consensus among all parties. gahagaze ku butaka n'ubushobozi MONUSCO ifite, kandi akagaragaza neza inshingano n'imbibi z'akazi ka MONUSCO. Ibyifuzo bijyanye bigomba kuba bifatika, bishobora gushyirwa mu bikorwa kandi bihuje n'umwuka n'amahame shingiro y'umuryango w'abibumbye. Vuba aha amasezerano umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo warushijeho kuzamba bikabije. M23 yagabye igitero ifata umujyi wa Uvira, ibintu Ubushinwa bufata nk'ibiteye impungenge zikomeye. Turasaba M23 gushyira mu bikorwa byihuse ibisabwa n'icyemezo cy'akanama k'umutekano 2808 ikava ako kanya muri Uvira no mu yindi mijyi, igahagarika ibikorwa byose bya gisirikare ndetse no gukomeza gukwirakwira ahantu henshi, kandi ikirinda kwinjira mu zindi ntara zirimo Tanganyika na Maniema. Byongeye kandi abahuza bagomba gusohoza neza inshingano zabo bakoresheje ijambo n'ingaruka bafite kuri M23 cyangwa ububasha bafite kuri M23 kugira ngo hatangire agahenge vuba ku butaka. Itunganywa ry'imyanya n'ikorwa rya MONUSCO rigomba guhindurwa ku gihe hashingiwe ku miterere y'ibibera ku butaka, hagamijwe kwirinda ko intambara yaguka ikagera mu tundi duce no kubungabunga amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere muri rusange. Ubushinwa bushyigikiye byimazeyo imbaraga za Kongo zo kurengera ubusugire bw'igihugu cyayo, ubwigenge n'imipaka yacyo, kandi bushyigikiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gusubiza vuba ubuyobozi n'ububasha bw'igihugu mu burasirazuba bw'igihugu. Ibihugu byose bituruka hanze y'akarere bigomba kugaragaza by'ukuri ko byiyemeje amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, bigahagarika gukoresha nabi iki kibazo mu gushaka inyungu z'ubukungu cyangwa izindi nyungu bwite. Ubushinwa bushyigikiye byimazeyo MONUSCO mu gusoza inshingano zayo, bushyigikiye intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu karere k'ibiyaga bigari mu bikorwa byayo by'ubuhuza, kandi bwiteguye gukorana n'impande zose kugira ngo butange umusanzu urushijeho ku mahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Murakoze nyakubahwa Perezida. Mr. President, the Russian Federation supported the draft resolution drafted by France on the extension of the mandate of MONUSCO. Nyakubahwa Perezida, ishyirahamwe ry'Uburusiya ryashyigikiye umushinga w'icyemezo cyateguwe n'Ubufaransa kijyanye no kongera manda ya MONUSCO. Iyi nyandiko ni umusaruro w'ubwumvikane bugoye bwagezweho nyuma y'iminsi myinshi ibiganiro, igaragaza intego n'ingingo ngenderwaho z'ingenzi, kandi igashyiraho icyerekezo gituma ubutumwa bushobora gusubira mu ishyirwa mu bikorwa ryuzuye rya manda yabwo, bukagira n'uruhare rukomeye mu koroshya gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi by'umwihariko bikaba bireba uruhare rwa MONUSCO mu kwitabira no kugenzurwa ishyirwaho ry'agahenge cyangwa ihagarikwa ry'imirwano rishoboka rigomba gushyirwaho hakurikijwe icyemezo cy'akanama k'umutekano
ibihumbi bibiri magana arindwi mirongo irindwi na gatatu kandi hashingiwe ku nshingano zisangiwe z'impande zombi mu rwego rw'amasezerano ya Doha n'amasezerano ya Washington. Dutegereje ko ubunyamabanga bw'umuryango w'abibumbye buzatanga ibisobanuro birambuye ku buryo bufatika MONUSCO izagira uruhare mu buryo bwo kugenzura i Doha no mu igenzura ry'ihagarikwa ry'imirwano bitarenze tariki ya 1 Werurwe 2026. Turashaka kandi gushimangira by'umwihariko ko dukurikije icyemezo cyemejwe uyu munsi, icyemezo cy'akanama k'umutekano cyo kohereza ingabo ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Kivu y'Amajyepfo kizashoboka gusa nyuma yo kwakira itangazo ryanditse riturutse ku buyobozi bwa MONUSCO ryemeza ko uko ibintu bihagaze muri iyo ntara byemerera ko ibyo bikorwa muri iki gihe bitangira. Ikibabaje ni uko ibintu bimeze ku butaka bigaragaza ko hari impande zimwe mu zihanganye zifite icyizere cy'uko intambara ishobora kurangizwa binyuze mu gisirikare. Twemera ko bibeshya bikomeye. Byongeye kandi gukaza imirwano cyane cyane ku mupaka uhuza Kongo n'u Burundi biri kongera cyane ingaruka ndetse n'ingaruka mbi ku mpande z'ibiganiro ku mpande zibigiramo uruhare. Turahamagarira impande zose guhagarika imirwano, kubahiriza inshingano zazo no gushyira mu bikorwa ibyemezo by'akanama k'umutekano, cyane cyane icyemezo cya 2723 kigaragaza ibisubizo by'ingenzi bigamije gukemura aya makimbirane akomeye ku nyungu z'amamiliyoni y'abaturage ba Kongo n'abaturage b'ibindi bihugu byo mu karere. Akanama k'umutekano kamaze gutangaza icyemezo cyako kandi kahaye MONUSCO ububasha bwo gutanga umusanzu wayo igihe cyose ibi byose byubahirijwe. Murakoze.